isa cia Vilingi wa Mauvoo. Nina wikwatio muthenya waku uende na kwaila ni wakatano ulani matuku 18 mwezi wa 6 mwakani wa 2021 watindata ni na ukethia na nienda nguthoche nthini wa Vilingi wa Mauvoo mwendo wa saa monza tukwatianie imwe nginya muthiana tuende na kunena na kwisila nambani itu ya utumane mukuvi ili 395 nyenito Faith Mackenzie wa Mutunga. Vatialite mithenya mivuthu Musumbi Uhuru Kenyatta atwaisye ndambuka yake ile mbetani ya ukamba ila ibaniwe matuku 28 na matuku 29 ma mweyu yu muyumbe wa mwingi ya kati Gideon Mulungi ni wakulia Musumbi Uhuru Kenyatta athinikie vata wakigu ile mbetani ya ukamba aiweta kana kisio kiki vya wa na thina wakigu ibinda ya ndambuka ya Musumbi Uhuru Kenyatta no kwikwati wa kusisia imwe ya melati ila iende ukamba na kuambisia melati ingi Lina Musangi no kutobingu ya Vilingi wa Mauvoo. Musumbi Uhuru Kenyatta no kwikwatisa kutambuka kisioni kia ukambani matuku 28 na matuku 29 mwini o ndeto ina nene ni mbunge wa mwingi ya kati Gideon Mulungi kabindani kala weva mwana ndongo ya kaunti neno Irene Kasalu mana nenga na milioni 13 cia uwezo fund sub county neno ya mwingi ya kati kwa ikundi ya naimwe na miongo monza na ile besa ino nena mweono ndusio kebinde se ono ndusio kebinde ya corona ila ibeti kwenda mbesa muno nebinda ya dhano nsambi nondu mbua nina ueneza Mulungi nona isekana thina ula munene ukambani ni kiwu omukule Musumbi ekithikana kisio ki ni kiakwata kiwu na nitutungia president mubeano ndu akwetekela kuka kutukethia na kutembea area ya ukambani matuku 28 na matuku 29 kuka kusisia miradi ya maendeleo na kutuongela miradi ingi ya maendeleo. Kila ngwenda kutabia Musumbi ni kana ayuka ukambani namanyikana thina munene ula witu twina wone thina wa kiwu kuwa agenda number 1 itu ni kiwu, agenda number 2 ni kiwu, agenda number 3 ni kiwu. Atunenge kiwu katwete liu na kiitwete sindu lengi siatianiana mali ya kiwu. Wengine na mukulise Musumbi Uhuru akwate Kalonzo Musyoka kuoko ni kana atwike Musumbi unyuvanine wangilile na miongwele na ile ni wendete kuthumwa itu mukuli uko kambani atukwatie mwana witu koko Kalonzo wa Musyoka nikenda athi kuthumwa atutio bisi Musumbi ya atwathimio bisi Musumbi Kalonzo wa Musyoka atwike Musumbi wa Kenya 2022. Asante. Haya mangeni kilia na imwe na miongwena. Kuma musieni wa mwingi nguripoti ya Vilingi wa Mauvoo ni Lina Musangi. Ndoto ya kukwata ngwatanio imwe ya kimaendeleo county ni cia ukamba si itatu kana Sekeb economic zone nibaniwe na kuyana tutabikite mwaini wa nyanya mwakani itina wanzama imwanya ya amemba mambunge isusi itatu kwambia na kwailia miao ya kimaendeleo kikalo kila kiende kuyangeliko cia Mombasa. Angelina Museno tumbanisye ngewaisu. Ngwatanio ya kuweta maendeleo county ni cia ukambani kana Southeastern Counties Economic Block Sekeb nivanite kuanisia ndoto ya kuweta maendeleo county ni itatu cia ukambani tutavikite mwaini wa nyanya mwaka huu itina wa amemba mambunge anyuve ma county ya Masaku, Kitui na Makueni kuambia kuwalanyamia na mawalanya ngwatanio isu ya kimaendeleo. Florence Mwangangi ula ni speaker wa mbunge ya Masaku ni waweta tamavangite kuukelia ukamba na kuweta maendeleo isioni. Na nitwithitwo tunenete yulua kindu ki ovau etina nundu chambiye mwaka wa 2014 na kukovikia yuki ya isa kumila nundu ila tuno kieta county assemblies ya Keli
nitwambiie mubango iki ni kana withie nitwaseuvya mwiao uniform kana obwa ndumwe ni kana wise kwithia kila county undu twawetwa bo wa block isu nutongoiwe ni miao na umwiao ni uniform. Ainena kavindani kala komiti mwanya ya amemba ma county isusie itatu Florence ni waweta kana isio ila ingi va Kenya ngwatanio sio cia maendeleo tasiambie kuthukuma na kumutethia mwene nthi ni waweta kana ngwatanio isu ya kimaendeleo na ila ituitevo taye vakuvi kuania na kuweta maendeleo kauntini cia Ukamba. Uyu ba Ukamba ni twithitwe tutiitwe itina vanini na nundu be afadhili aingi mekwitha mayete uchumi mayete utethio ni kana wise kwithia ni kwitha na biashara andu manthino ya Kenya alame Ukamba ni matetheka kwi mali mbingi ilati kwatanite titonya kutumia nekatethia muika ikatethia mwaitu ikatethia nau na anake na kila upande wonde wandu maitu. Ingini waweta kaunti cia Ukamba ta yathimiitwe vanene na uthui ula walete kutethia mwene nthi. Nijo twikite bidini kana tukwate mwia usu na uketha wi uniform netha na wetu nikenda wise kwithia nthi ino yokamba ni yatetheka. Pe maundu maingi muno ala tutonya kukwata ta Kamba na ti tribal kana ti ubo wa mbai pe maundu maingi ala tutonya ukwata na tukeyaka no kesa kwithia indi onanita kukwata wasia munene yulo na kukobika mesani ila yeta wa yandi yani national table ukethia itumila mesani isu tenanza nundu nake mundu inanza nde wasia kwa biashara eno ile kwisila South Eastern Economic Block ikatunenga wasia yulo wa maundu mande ya Kenya at the national level. Ndeto isi akwatwa ni George Ndoto ula ni speaker wa bunge ya kaunti ya Kitui aiweta kana tamau vikia na ukwata na kuikithia kana ngwatanio isu ni avikia kuwete maendeleo isione cia Ukamba. Sio byaba twesovya kindu kya utethia andu maitu kibiashara na kimaendeleo na nundu twikwenda kiilika ngwatano mbingi muno nienda ya kwata mandu makwata na siilika siasa ne yuka yithela nijo kitumi tweva twitethezwa ni USAID twikimeo kindu kiwithie tikia ke siasa ni kia ki maendeleo na kia ki biashara kiu nijo kindu kila cha maana na ni waweta kana ngwatanio ni vinya na tamau vikia kukwata ni kana kuwete mianya ya mawia kwi amuika ni kana kuvikia kukilia Ukamba olondu tu kwatania kaundi si itatu ubande ni wa barabara olondu tu kwatania kaundi si itatu ubo wa kutethia ni cia sindu ambo makweni matona kwithia matona kuseovia factory ya muthemba muna Kitui factory nengi withi ni twethiwa na economic block kana market nenange mbea ila Kitui kana makweni kana Machas matona kwithia menayo. Ige komiti eni yaweta kana kumana na ukwati munene wa Ukamba kwithiwa ninima tamavanite na kukwatana na kaunti ila ingi va Kenya kuthesia usi wa athi kwa ilia muvia wa uimi. Nikikalo kila kiuvikia kutwaiwa kaunti ya Mombasa kwa methinya itatu na kila kiukonya amemba anyuve ma county assemblies itatu ila ni Masako, Kitui na Makueni kuendea na kusovya miyao ya ngwatanio isu. Gilivotea Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Mombasa nitawa Angelina Mose. Mithenya mibuthu itina wanzama ya unyumbani na mibaka ya IBC kwa siakana mundu wonde ukethiwa ayenda kwitia kibila cha uteti mwakani wa 2022 no nginya ethiwe na mabalua ma degree yu munini wa Musumbi Dr. William Ruto niwe yumilia na kuleana na wendekethio usu aiweta itambia yuta yekwithiwa yisi ya aingi kwitia ibila kibathukanio. Already Parliament is reconsidering as we talk. Parliament is reconsidering the sections in the Election Act. I think it is Section 22. Section 22 of the Elections Act, so that we can remove what the law provides today, that in my opinion is an reasonable restriction on the way of candidates who want to be elected in various offices.
so that we can have a reasonable expectation of qualifications of candidates. And therefore, I want to give you my word that we are going to support the review of those recommendations that were made in the law so that we can allow the majority of Kenyans to be able to vie in these positions. It is not reasonable that only 1% of Kenyans qualify to vie for elective positions, and we disenfranchise 99% of the population. Ona kutuika siko cia wa corona no siende na kuongeleka va Kenya ona mbikia ya kubika kana kulika maskulu ni yu minister mubeani wa kisomo Professor George Magoha ni wasia kana masomo nimekuendea otateni na baisukulu o bingwa Magoha anenie kwi iyo musini wathika muthenya omwe itino skulu wa musingi wa Uhuru ula winyandaru wa kubingwa itina wa manyiwe 16 na alimu ana kukwatikana na wa corona. Going forward, I must take this opportunity also to thank most of the parents who have been very satisfied with the placements. I want to say that the question we have to ask ourselves is which one is a good school? And I open that, as far as I'm concerned, a good school is any secondary school within the confines of the Republic of Kenya, because the government of the Republic of Kenya gives equal amounts, 22,244 shillings to every child, whichever school the child goes to. And this has been proved right when you saw schools, sub-county schools converting 191 marks into university material with A's and B's. So this craze of the 10 top schools must stop, and it must stop yesterday. It is not functional. We cannot fit about 100,000 children in 5,000 spots. So stop making noise and encourage your children, because quite a few of the parents are misguiding their children. It is not the school that will make the child. It's the zeal and zest that is in the child that will make the child. So for those children who have been admitted to any school in Kenya, the government is going to be available to provide money for you, and you should be able to excel. If there was a mistake, for example, that a male child is taken to a female school, don't make too much noise. Let us just correct it and move on. If there was a mistake where perhaps a child was taken to a day school which is too far, let us correct it and move on. We must now think positively. The government of the Republic of Kenya is doing everything possible to ensure that our children are safe. Even these ones that have left school. Have you seen any without a mask? Look at them very well. Well adorned with masks. They soap and water. Are we together? We are talking about 14 million children. Why do you want to make noise about 6 of them or 10 who have COVID? This is not an issue at all. And I have continued to encourage His Excellency the President to continue to bite the bullets. You remember the noise you people were making before. If the President was not bold enough to open schools, would these children be lining up here now to get scholarship to go to high school? Which high school? So please ask us important questions. Thank you very much. Na hindi ngewaisu niyo ikututwa uthiumuoni wambe ndini wa Vilingi wa Mauvoo mwendo wa saa monza tuende na kunendania kwisila nambani yitu ya utumane mukuwe ili 39115 utumane waku ndotilwa kendo vaina ndebi itinanda tikambuthu ninzio kethete. Kwambao tinaenge wadi wa mukamba ula wekitumi ni mbenga na mbenga yake tendala va Mutongo TV nondo Mutongo TV niyo itongo eti utane kote wadi wa mukamba wa mbenga na mbenga wadi no mpomete ula kilumio kumini kumanisha no wadi yawe na indi likilo wa kwambilili ya dinu wa Fresh Monday ni chavya ngwatilo wa kelingu ingumba edition wakati tu ni Wednesday na wakana ni One Man Guitar Live
na indi wakatano chiothokia request yaku imukwa imwe na ningi ni kilungu cha Benga Nation kuma saa 1:30 kila mwana gina saa 10 ya weyo ni kwebwa niye tutongoetie dini wako tani ya we are the Benga Nation kama na kwa kila kwa mbele wake leo wakati wakatano dikotia kilungu cha ni chavia ngwatelo bite DJ Biado wakwito wa Moshi ni chavia ngwatelo twende yale Ina ukedia na naugo chandini wa kilungu cha dhambala la mudhani wa umundi kilewete wa ninye Veronica Siombua na mutai weitu ola ni Reverend Grace Kalama kindu kingi wese ukakule mwitu wibawa nikaenda ngoma sie nundu ewe kibeti tukiendanza na mutumia suwendanza ngokosea na nicho kumituiba aende tu utabia itumi nikendo sisi othalanye usije nikienda wane usije kitumi chaku nikiva Baswa bikia na kwimba ikia biti ndani kuugo ngokaluka seo malume kuogela dina mwini Nete mama ndo nenda na vile na kwasia aume naka mombi tukiwa tokani ninga na tena wakani kwa twangwa nikwegwa kwita wakwegwa akani kwegwa na ume ni kuona ndeto ni ile akani tena woni kwegwa unawaija mundu mukaba yono Vera Beauty College. Vera Beauty and Fashion College with branches in Nairobi, Eldoret, Thika and Meru. We offer courses in fashion design and creative arts, beadwork and embroidery, interior soft furnishing, flower arrangement, hairdressing, teaching skills, TOT, events planning and management, entrepreneurship and many more. Register now and visit our website www.verabeautycollege.com. You can also call us on 0725 923 550 Nairobi branch, 0725 000 706 Meru branch, 0722 227 428 Thika branch, 0728 087 689 Eldoret branch. Vera Beauty and Fashion College, a center of excellence. Na ndini wa Vilingi ndonyo muthenyani wa umundi wi muthenya wa soko ya wote twithuima mathoa mekivathukanio ma maleu bala mwandiki witu wa Mauvoo Caleb Chalo ubikie soko ni usu na tumbanisya mathoa mailitau soko ya wote na ila ithaivaniwe kwithaye muthethani wa wakatano munthi uni endeya ova musiini wa wote na bala mathoa ma maleu mekivathukanio makusiwa kwambata na indi twithuima thoa wa maleu asu ni kana twambisia na kitungu neti imwe yetha ithoa kwa silingi 3,800 watata kulianilya na chuma kivetuku na bale na thoa kwa silingi 3,500 inyanya kwa kileti nayo ni ende yana kuthoa kwa silingi 3,000 o tachumwa kivetuku na wa mukongo umwe wayeyo wambatie kuma silingi 1,200 na wetha withoa kwa silingi 1,500 chumwa ki kana umunthio kalate kunia nayo ni yetha ithoa kwa silingi 4,000 nayo tangawizi yetha ithoa kwa silingi 200 kwa kilo kimwe ekovisi umunthio yuma thoa wakati wa silingi 60 na silingi 100 atandithia mayelesya kwambata kumwe kwa mathoa na undu utandithia unai mukoneku kavindane ka na vala makulia serikali kwisila vala vekanzu kumaulangila koti wake wanza kwa masitwa nita wa Masi Mwende ni mwanabiashara wa Wote Town
Makueni County. Na toyisisia maundu ma utandithia ku Makueni County. Soko munthini nzio nyanitesa kitungu ngata malu hata manyanya na sindu lengi cia mbamboka. Kindu chambe ni twenda utungia serikali no ya Makueni County mubia wi mwanya nundu wa kutu provide na kiwanza kisio cha kwitha turono kunia maundu ama utandithia. Nituna ina challenge kinene muno cha space na silikani no ni ewe usio twakwata bandu basio tutonyo kuna maundu ma utandithia na wesa kwithia bena space mbeanu onesa. Kindu kila kingi ni nitukwenda kwasia kana county council ni alite kusisia muno andu ala maendesi biashara sio ni kwithwa kuina mbesa nesa na ila mabinye ya mwene nthi mayitia muno mbesa withia undu su ti wa kwaila andu ni mewa muno me abinye ya watata muno kuisia muno aingi maitu ni asie nitukwenda kuba fees yana ni sienda waya na the moment tuoka basokoni na andu wethia ni meitwa mbesa ti ikwitha ikindu kisio muno so serikali ntu amikulia kwa ndaia withie ni twasiwa kanzu wisa kwithia yina binye muno mwene nthi nundu wa kwitha kuina mbesa nesa. Kavinda ka budget isomiwe ye yuluve na wia wa mathoa ma sindu kwambata undu ula oyu ende na kukusiwa nthini wa mathoa wa maleu amwe. Vilingi ndono ndi ripoti ya Mauvoo momotandithia Mutongo TV kuma soko wa wote neta wa Caleb Chalo wa Mutunga. Meta wa